twagiye kureba Dangote cyangwa se wa musore muzi histoire ye yitwa Claude. Twagiye kumusura tugiye kwitegura gufata umugeni waje uvuye mu Burundi. Amazina yanjye murabizi nitwa Jackson Mandela. Cape Max TV uyu munsi twaje kugira ngo tubahe agashya cyangwa se utuntu tundi show weekend show time. Uyu munsi rero turi muri weekend twaje kureba Claude kugira ngo tumurebe ukuntu yiteguye uyu mugeni afite ubukwe. Twabwiye ko Claude nyuma wa mudamu cyangwa se wa mukobwa wo kumudisappointinga afite ikindi cyuma, afite icyuma cya danger. Tugiye kukibereka, tugiye kumufata kuri airport, Cape Town International Airport, ariko ubu ngubu tuvugana twaje kureba Claude umukire Dangote, baba mwenye pesa sana. Turamubereka mukanya ndetse n'abamuherekeje the bodyguards, afite aba bodyguard benshi abakobwa beza baje kumuherekeza. Ubwo rero tugiye kwinjira kumashine kumureba abana abasuze abahe yambu. Claude ameze neza cyane. Turashima Imana amakuru yayo. Umeze neza? Turashima. Twongeye guhura kundi munsi ameze mwana narashize. Ashiniye ko bure nashaje. Nta gushaje. Wambaye neza, wambaye chain, wambaye urasanishe, wambaye urukweto rwiza. Air Force. Umeze neza cyane. Turashima. Uriteguye? Ubu umeze ute? Tugiye kuraba inyana mu Kirundi. Ameze neza ariko. Ameze neza. Nawe ariteguye. Aragira musangapi? Ashika ngasa 7:45. Yitwa amazina ye nanone? Ornella. Avuye Bujumbura. We can't wait to see her. Okay, let's go. Wamfashe Claude hano hose neza. Uyu niwe Dangote umukire wa Cape Town dufite mino minsi. So twabwiye ngo mwaprayinga amasivyanyu abakobwa bari Australia, twabonye amasivyanyu abari muri America, amasivyanyu twabonye sivizanyu, ariko umwana uvuye Bujumbura abakuyemo arabahize. Niho tugiye gufata by the moment. Okay. Yes, ubwo rero turi kumwe n'abatanga hamya cyangwa se the escorts. Uyu ni umufasha wawe? Araryoshe umufasha wawe. Mami, amakuru yawe. Witeguye gufasha Are shy? Aski Kirundi. Do you speak English? Yes, of course. Okay, so you are her wife? Okay, so we are going to receive this one of the beautiful woman for Mr. Claude from here to airport, okay? Do you know Mr. Claude? Is your friend? Through your husband? Okay, none uriteguye? Je nditeguye friend. Witwa ndamazina yawe? Je nitwa Tony Iribuka. Tony Iribuka? Yes. Uri bodyguard wakora nta muntu wamugiraho. Uraterura? Muramubona ni bouncer, muramubona he's a very bouncer guy, so is the escort of Claude. We are going to airport right now. Rero Cape Max TV twaje kuri airport, Cape Town International Airport, twaje kureba umwana w'umukobwa icyuma inyana umutware Claude aje kwakira. Ndi kumwe rero n'abantu batandukanye, the bodyguards, escorts. Amakuru yawe? Nawe waje gushyikira Claude mu kindi kwakira umugeni? Yanaje kumushigikira nka girlfriend wanje. Ni girlfriend wawe? Ni girlfriend wanje. Kuko niwe nyakiye muri kino gihugu, namufata nk'umuvyeyi akongera akaba girlfriend wanje. Ni sawa. Witwa nde? Banyita David. David nde? Ya David Ntuzwe n'Imana. Ntuzwe n'Imana? Yes. Tunzwe n'Imana koko tunzwe n'Imana. Claude muziti Claude. Ya Claude ndamufata nka mwene wacu kubera aradukurira mu bintu byose yanaradukurira. Ya naco gituma umunsi twaze kumusigikira nyene nk'umuvukanye kugira turabe ibintu by'ukuntu byova mu menyo y'abatwenzi byisununubure biduge hejuru ku rwego rukuze. Imana mukingura amarembo. Ya. Reka twegere gato hano twihuta papa wanje. Sorry gatoya witwa nde? Nitwa Desire. Desire vuga cyane. Nitwa Desire. Yitwa Desire, nawe yaje kwikira umuvandimwe Claude, right? Neza cyane. Claude umuze iki Claude niki cyawe mbese? Claude ndamuzi nk'umushinga ntayo kuri n'umugenzi ndetse ni mu byaranje. Ni mubyara wawe? Urumva yuko urubanza rugwaje. Nurwanyu. Ariko wambaye neza by the way. Neza cyane. Mami, amakuru yawe? Umeze neza? Ingwinde kamera ngwino. Wambaye neza ariko? Birasanzwe ntago bisanzwe. Wambaye neza cyane. Uyu munsi wambaye neza ku munsi wa Mungu. Witwa nde none? Nitwa Claudine. Nawe waje gushyikira umuvandimwe Claude? Claude umuzi iki? Nikuze wacu. Nikuze. Ufite abana bangahe?
mfite umwana umwe wenyine. Okay. Wishimye rero? Nishimye cyane kuba umudamu n'ubwa mbere kumubona cyangwa uramuzi? Ndamuzi ku mafoto ngiye kumubona vis-a-vis. Ariko ku mafoto amubonye arica aratwika. Ni kirori. Urakoze cyane Imana igumugisha. Yes, reka rero twegere gatoya crowd nyiri kirori nyiri ubwite dore nguyu muramubona aho tumiruka umwaka ushize aho twari turi muri interview na Cape Max TV aho wa mudamu wa mbere yazanye ibibazo twumva twamutera ingumi ariko Claude ati oya twebwe turwana intambara zo mu mwuka ntabwo turwana zo mu mubiri. Mutware amakuru yanyu umeze neza? Turakomeye kabisa. Ko umuntu ukonje kandi uje gufata umuntu udasanzwe. Ni kuvuga twe twicisha bugufi gusa. Nivyo vyiza. Ariko nongere mbisubiremo ngo urakeye. Turaza gukera ari twabona inyana yacu. Murabona rero ni crowd twari kumwe last year turi muri za shagarabagara za yule mwanamke wa kwanza ambao alitutesa sana. Ni sitaki nirudie pale ariko abari babiza bayibonye nuko ngo nuko byagenze ariko uyu munsi dufite agashya kadasanzwe twaje kwakira umudamu mushya umukobwa mushya inyana umukobwa useka amasara gaseseka aguma mwenyura gusa ariko uzakenera electricity mu nzu cyangwa arahagije. Bizogenda neza. Bizogenda neza. Okay, sawa Imana bamuca tugiye muri airport imbere. Max rero turi kumwe n'umudamu hano uryoshye umeze neza yo waje kwakira umudamu wa Claude. Ego yarameze gute monyute? Neza cyane aryohewe anezerewe byari ibintu byiza cyane. Ego Claude yari yishimye kabisa. Ego niki wabwira abasore batarashaka? Bagire n'ingoga vuba bihute biraryoshe kujya kwakira umuntu gwawe nyene wumva ko ari wawe wishimye unezerewe byari ibintu byiza cyane. Nawe urubatse? Ego ntago uri single? Ndubatse mfise umugabo umwe n'abana babiri. Haleluya. Niki wabwira umugabo wawe? Ndamukunda arabizi. Ego Tori meze bite? Bimeze neza ibintu byaryosha ahubwo ntataye. Wabonye umwana? Umwana asa gute? Umemwona mtoto? Ikibazo ahubwo mutomarazi gucaguramo. Mtoto. Oya vipi niambie? Shwari. Majina? Majambele Elias. Umemwona mtoto? Baba kifotabu hapo nakiona. Mtoto amenona. Ana nywele zake za kutoka Burundi.
Yani nakwambia sio vitu kabisa. Umekubali? Nakubali. Umekubali? Yani kila mtu wote akimuona pale atapiga salute. Au sio? Wewe single au umeoa? Swali kubwa hiyo. Umeoa au bado unatafuta? Bado. Swali. Ya, Kwema. Umeonaje? Kweli nimeona vitu huko vizuri sana kweli. Umwana ni tsuki. Umemwona mtoto? Yani ni hatari sindicho nindirie nanje. Urubatsowe. Wapi nabwo? Uwa bari hehe? Ndacara umusingo mugabo ndabona ku bintu mbonye no munsi birashituye. Biragushituye? Yes. Korode arakubatse? Yani ibintu ni Korode arakubatse? So ubwo rero turagiye tuvuye kuri Airport International, Cape Town International Airport, twerekeje rero ku icumbi. Alright, abana murabona, umugabo uramubona, crowd uramubona, bararyoshye cyane, uramubona icyuma, inyana, maso y'inyana, muko guseka amasara gaseseka uramubona. Dore nuriya twagiye rero, ibindi rero mukore share, comment n'ama subscribe menshi cyane, maze crowd mu bukwe bwe nawe tuzitange, tuzagaragaremo tubonekemo. Alright man.